nti owusu bempa Yesu na odi na chi no oye kronfo Yesu ono de amum nkoam Yesu da bi obi bewu de nti na asofofo mmoa mu ntimi hu nyansa enhya nkom se Nyankopon bema dwoma ma sua nyansa ebusa de o mate twene dwena sa fe de onya hwe ha in fact asofo ma ke bia eye on se mi ro video mtro se jina no po kwadma ga na vice lady o yare no hodo no I say emo ye den to the point say ya fly no kwa mono na ye say okoje ayarehwe aye nyina de mpaibo eta na chi emu sa bro video aje say osubempa ene prophet Jimamo Tevin so amo Bernard mu nyina akirikire mu say Ghana ya hwe be flat tuntum nyina say jina no po kwadma ya nhwe ya o mabiem kire say obewu anesa na san komhye na omode papa ana twene dwena se debi asofo yi asemu ya fam ho de e wo se mbeka nyansasem egu masom in fact word no warm up no edra asofo nsa se wo si afaye wo mu o si bempedi be se twene dwena e si apopo na dwena cha asofo no de ebusia enya asem kuma aha ipenya block media meso se ni demo obe like video na don be subscribe button so na be click the notification icon for latest updates na be kire wadwenda ma me e wo comment section meso so baso a no a share mo nua so enya bi ahwe 80 Friday no ana jena no pokwa adwuma okọ adwuma opon ne ye no ana tese ne ho edodo no enum den call hospital UGMC hospital but ade che memenda no na yare no ema ye dene to the point say UGMC ntimi nyina no and omo fly no ekọ amanane ayese office of the presidency ene de letter the about statement about say fly ma me jail he said oni enche wo Ghana ya fly no ekọ amanane ade che kwasi ada enra ana say asofo njuroma son de dem come share the left right center ozi pempo ne de animu ese o Ghana ai wo hu se Ghana yinyina ye hyentu ye front matuntum ye se obi awu ye se en come share ba nra ne de abuso ne jasem komu back to back ozi pempo de see na TV so de edi so na Bernard edi so ama ene Prophet Jima on Too Much GHTV so ono so be ka the same thing say ma amiri jende ye NDC for na sacrifice na then the whole lot what I say a whole lot even lawyer Morris ampa omunya so ebeke can be editor so na eno no ana de omane twene dwena so wa hwedi no so da bi asofo ya so omunya fo mu hodi monko a Yesu ben na mudi na chi ada bia on de je say odi wuo enkom hye nko na eba in fact twene dwena one fans pay asofo wa ke kana adwa kire mo papa. I don't feel like eating right now but now me start to warm up now me say Nyamisa na Jane ayare me manu nkwadenden me manu apomudenden NDC ena yenya oba oye vice enka obeboa ama yetimi ayeden ya create jobs Ama boys, I present my Ghana. Yama more job opportunities because they have never been a leader or a vice. Our Oba Ghana holder, first ever woman. Our banker. Nyame Beyen Adom. No what me change the laws. No I enforce more laws. Abua and ma. Sebe ya baby compare Juma near Fina. Manager say feel twem na me nkodi ansa na mamu adwuma wati ase san kwase amena na e wo bibini krom ni nyina e betwam no yenya oba a obeboa ema no no abi opportunities amom say be ya bibini ban so wati ase ne ho beba mfaso oba America broni ba mfaso wo ne so ohyiawa opewa e genuine love anya kom ne de no enu nti no de pew ti say bibini ohia na onima de kura frɛ no do ni nyina iska one man is car obeja wa kwedi be ma obe man is car so enti I say kiye den ye bie opportunities ema oba benya position kese sei so eti ye bompa ye say nyame besa na yade enti owusu bempa unfi u Yesu da bia obi bewu munti jimi no so 2025 no mesra mo ma meni yari awdi jimi abeto se ye be na yie no sana de en wanya film obi o wiase biya timi yare ma mi abrewai o my campaign from last year o mun now up and down left and right
say we on be defeat NDC MPP for moy na nyame adom o matimi awi ni me akra mabuo ma mo mawi ni aba power na wabre na ese ne ho adwodwo no na ne ho mfa na e enti na asofofo mmoa muntimi hu nyansa en hye nkom se nyankopon bema dwoma ma sua nyansa de o ma ri twini Jonas e pali gu dwoma hama ene Ghana mpanifu adwem no nyankopon bema o ma yusu nyansa no na adubu ahen ene sisi yadapa musika o ma wia no ye de se sika ni nyina bebie enwuma asisi hospitals edim fidi papa gum se de be ya panyini bi yare a nya fe ne yede ne kwa burochire na buroni nsu ye nipa ti se bibini se be ya adwoma ma be yeren ebe sisi o makogu prison MPP for ma wi sika nyina no agi sika no because ba akofo wia $7 million ebetimi asi ultramodern hospital nkaje na advice yare nya fe ne yekukuru ndi na tena play mu ede na kwa burochire because nipa basi buroni mojagu ni muti se bibini pepepe mene ne nam anopa to anwumre ono na eprapra fom hoyi mene ne nam anopa awia anwumre eye bibini nko na ya boa eye ko bibini nko na ya boa aye mani position no awia ni krom sika nyina na ni krom fo bre na enuro papa kra no omuni bi okro no machine papa aye de beji nipa nkwakra bi ni kro no eye bibini nko na ye kwasia nti owusu bempa Yesu na wudi na chi no oye kronfo Yesu onye Yesu papa nye Yesu aye nim no Yesu odi mumudi na chi da bia ji so obi bewu Yesu no onwehye ade papa maka obi bibini owi aseda ono de mum nko am Yesu da bia obi bewu enko ano ka kire mu munsua nyansa maame no onwu obeba ba beboa ema cause Ghana magu on faso bia ni ne so oni adwuma papa bia ye emfaso bia ni omoso enti yanya oba ote emaase a nyankopon se nyame de ye hye ne den aboa no man timi recover quite fast na obetena parliament no timi hye ma ebeboa onua ba a ne na ho afiafin ade se one ne yonko ba akoko be ma ho be ma kote ho anse na wanya sika didi sa nkwasi anoma no e wo se yejai na bibini enso ye nipa oba America e oba e software developer oba e engineer oba e chese I don't know what to tell you. Whatever a man can do oba can also do it. Our America, I'm telling you the fact. America choice a special way of fusion e na misha heaven na munare enti bibini krom nko na je oba mfaso ni so woni ne twempena oye burden eda so wahun ya meche no abroche kura no dodo na beduru asa even though so beduru abroche still Ghana mentality na eda ne so ntune na ma aware kura no aware na da bia adwemmone nko ano didi wachi sabe na papa ibewu na japade aye media pabele na papa ibewu ni broni na ma onwene sa because ono opeka ono a savings account oye adwuma no patu anwumre o sika gumu okoyi bi akoto na de enya afi no odwene se bema bi bewu nu abenya bibi enti when yenya oba no wabe mampanyini dibia no obetimi asisa sa no ma we na ebeboa ama bibini ba ne ho aya akono ne ho aba mfaso nya sa bibini ba akofa na obeje ofie obeje afuru se mo do kokota kwaje obibia because na ni blood yesa o ehia ni ba so eti yenya oba obeba be kire obeba be den abeboa ami ya den ya ye loss na mana favor mark akrawo parliament wa na sa oba no so mudi manu asi ne so asofofo akom de mo agimefo eno ye be na yiye kina o no bewu o usbe mpa onso hu ohun wasiafo mo mabusuanfo wu ana mugu aso mo betena yiye na sinsu nkraman mo de mabusuanfo bewu Yesu na me yi ankyerem se mabusuanfo bewu the first NDC for Jimmy and Mudi Jimmy Kobo Kevin Taylor Abuane Pa Eman be di matem does no mean say Jimmy or Jimmy Mammy Medi or Mammy Medi Matem and Kabi Mom.
Omo ya the pa me still me abeka just say Jomama na minim de tia oni MPP for NDC for leaders no ma jimi a timi come mark Kevin Taylor ska so me matem. I don't understand, but that with that being said no omo ya adwuma pa me bo maba so makochi adubu ahinya na me bo maba si. See the mention because warm up is based on the truth. Nipa na jimi a eyeden a nipa bia jimi kakra batana koma ho. And this for Jimmy or my Jimmy and so much kwasi and money diatem. Apart from that, no, Nya Kevin Taylor Buano my bonnet palmani Jimmy to said here. I saw no plan and Peninia. Apart from that, they are doing a good job. Did I mention you? Apart from that, they are doing a good job. Because they see an MP before you know I for shall. I do oh sorry, my bad. Adu buahen any sisi ya da person kan kwan betimi asisa Ghana destiny. And tisano who should trust them and give them power again. MPP will remain opposition forever. And mupa munkoye na munpoise maame no nkuno asofofo no omkase obi bewu a mo ana abopa ma obi kuno. E say maame no nipo ma na duane an no makotua sikabu ma na se fa duro koto na duane. So for be a shame come say we be no an ekokum because Yankopo kura nim da obi be wu. Da obi be wu obi ani wi ase a onim. Agi se nipa na o be kum no onu ne nim da obi wu. Ti dia mechi oni ye enti se maame ne nam ho na omo di obi wu na afi o yare a. Eyo mo a na afa kwan bi so akotutua sika a poison no. Sa no mo ye eboni be wu obeni be wu na jegezi mo na bop akoku eboni. Ghana no ne yentime hihye mra mpanimfo na jimi no muguo na ekomfo atrofo adifo we ya jam no mukum innocent people o mine because mpanimfo na jimi kroben America enipa gua ye fafa na million obi ani ho a onim da ne onkuru bewu Africa na ye nuru 20 million 30 million papa ye na da bia nyame be ka kire se obi bewu ye na da bia nyankopon ebe ka kire se obi bewu na we nkoma Jomama no waba no make sure say san kwase asem no say obi yare ani atam na ne na private jet im na ba bruche say o mesa no ho yade no wo say mo build hospital papa okronum because Jimmy say America man panyin yare a o ma Africa mesa no ho yade saa so na Europe man panyin yare a o ma Africa mesa no ho yade adan na bibini nko ade wajimi adan na bibini nko ade wajimi Abusa Jonas ana tene kan ni abrese krodo was as of one omu akromfo and omu enye Yesu na Yesu no musum ne bi omu Yesu no de different Yesu na da Yesu no de bia ohia nipa ohia moja ohia owu entine de bia come to the mon as of one wo nkom hyenko and in fact Jonas the Almighty wa bebo bona adwuna kire as of one pa kire wa dwuma me e wo comment section aha ipenya block media macro